Te aku na ba pi pois kini ka International Film Festival mah? Nung kono siya niya ngo iprat kulitay kanrat. Lari la sumaring ni mengilah do menta bagin jadan lang ilum kray ni. Bakawe ngasu itu tio ngapoy ni kalong ba. Kum kadak kajinya support maya terikam lang para binong snap film kan kasih to video. Bong ro ul tei. Ko support nya dalang ni punya ai mensim kana bakan maya sum dia ki kam ba. Kami kali akan iya kan le menta kamu. Te kumbangila tip ba pi dei tai we nong roi. Jong ni ka rikasi. Te kumbaka na tuli ki jirai. Film bat ki jirai album. Đang khen kelum lut barok kan. Te kita apa i kumbalai spa sampau na lai spa nyupo. Entah ni. Jirai. Hoi. Te mentai kadang dan projek thamai nam jong pi. Hoi ka projek thamai kadang ka kajurai ka nak film lengkar ngarwai ko jurai nokta nak film syukur. Bat kum juro ya film kalawai. Bai ka film marwai. Di sini tiba mentang nang ruai film ko sawan. Te mentai ka snipat pi dan ai ni man ai entertain. Kong tidak ikut dengan benda entertain tang ba mentas ni harai kinum yo pora nomor ba kabun ka program ba film mat harai de hasi bakut juga kani kata yum ta tarik harai hati sini sia punya Tika sinong jong pi pat pi Danish ai. Sinong balakai ngata de po mula nang kwar dam tang song sa po mo pat baka sinong chong mei de na po mo ngap po sinong pa jumi de na po oi kunai tekini sau tuling si dan berapa Borok-borok ki omba film nak keleng ka jela. Pila dapat film nam dak mana? Hoi menang la ampai yang film tep ko film ayu am tu bang katang Father Anson bagum juk na am pe se ko film krem film ka bang yo or ko bang yo ai mo nya pe nang hi kinam sat nama bakade ka international la kasin manong kong baka megala ka film kadang isu sarang mo nanam don bun kiri ra tharai la di ko por film te tharai ni se kan ba To aku boleh sebut mbak Anthony. Aku